Welcome guys, welcome to my channel guys, uMgosi. Ke wey'ngane zakwethu-ke lana-ke sino-Relato oneminyaka engu-20 ongumzalwane ebandleni lase-ZCC ogijimayo nje kulezi iy'nsuku ey'nkundleni zokuxhumana. Ukhulume esidlangalaleni okokuqala noma uphumele obala ngevidiyo yakhe yocansi ebonisa ezitika ngalo noMlisa omluthe ngokuthi umtholele i-agents yabalingisi noma yokumodela esemthethweni, kanti lutho uthi akakaze asayine noma yisiphi isivumelwano esimgunyaza ukuthi ividiyo yakhe isangasatshalaliswa ezidlangalaleni, njengoba abantu behlekisa ngaye ukuthi naye ubethanda ubonakale elibuyisela. Kusho ukuthi-ke kade benza leyo nto, kusho ukuthi ubephuma aphinde alibuyisele. Iy'ngane zakwethu-ke benza ucansi ngesikhathi liphuma eqoshwa le vidiyo. Uphinde wacacisa ukuthi i-akhawunti ebekwaziwa ukuthi ngeyakhe kwi-Facebook iyimpokoza noma akusiye ngempela, umuntu nje ozenza yena, ayihlobene naye, kanti nasebandleni akakhonza kulo lihlambalazekile ngalesi siga, uswele umgodi wokucasha. Wey'ngane zakwethu-ke, mina-ke nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lakho lapha kuMgosi, ngoba lana-ke wey'ngane zakwethu siziletha zishisa zinjengoba zinjalo. Ngane zakwethu asikhethi lutho, sikunika nje zinjalo kuMgosi. Danko.